उसगांवां तिस्कार 4 वर्साच्या चलयेचो खून चलयेची आवय आणि दुबावितामदीं आशिल्ल्या वादांतल्यान म्हूण पुलीस सांगतात। ब्लॅक मॅजिकाचो खंय एंगल बेश्टोच। चलयेक टपात घालून मारले आणि उपरांत पुरले म्हूण पुलीस तपासांतल्यान स्पष्ट। Of technical and human intelligence, we narrowed down on one of the neighbors in the area, and upon proper interrogation, they confessed to the crime and they showed us where they had killed the girl and they buried the girl. GM for exhumation because they had killed the girl and then they had buried in their own house in the back room. The girl which was killed, her mother and this accused lady had an heated arguments about something. So in rage of that, she took the girl into her house and then when the husband came inside, they both killed her. उनको बच्चा नहीं था। ब्लैक मैजिक का इसमें हमें कोई साइन नहीं मिला। हमारी पूरी फॉरेंसिक की टीम वहाँ गई, पुलिस सर्जन वहाँ गए, हम भी वहाँ गए थे। उसमें एक इस तरीके का कुछ भी नहीं निकला कि कोई ब्लैक मैजिक हो, तो ये बेसलेस है। पहले ज़बरदस्ती उसको डुबाने की कोशिश की, उसी में फोर्स यूज़ की। उस लड़की का जो बच्ची थी उसका चेहरा उसको डाल के ज़बरदस्ती उसको डुबाने की कोशिश की। पानी रखा हुआ है तो उसमें उसको थोड़ी सी चोट भी है, उसमें फिर वो उसको डूब के तब मंत्री राणे म्हणतात दुबाविताचेर खर कारवाय जावची म्हूण एसपीक बरयतले। हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलां डीजी आनी तेजेर आनी मुख्यमंत्री लक्ष आनी म्हाका असले गोष्टी घडू नये, असले गोष्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी पुलिसेक हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची। पूण तरीच दुख्खद अशी घटना ती आनी अशी घटना घडू नये तितकेंच हांव म्हणूंक शकता। गांवांतूच क्रायम जावपाक लागले गांवांत क्रायमचो विशय कित्याक वॉट इज द बॅकग्रावंड ऑफ दॅट यू टू चॅक न्ही। गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागांत असल्या गोष्टी घडना, पूण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाई म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले। क्रायम कॅनॉट बी आय मीन पीपल हू क्रिएट दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड। दुबावीत बाबासाहेब आलार आणि पूजा आलाराक 6 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या। पुलीस सगळ्या एंगलांनी खंय तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।